nano mako ha ne aduonu ni 120 days ya mampani John Dramani Mahama ebetena adwa so se Ghana mampani no ne Ghana for ekwapam enoma bi obobobo so enema bi oka so obeye anya bia no 120 day compact na won ne Ghana for ekoye no akosi sen omo ode aye adwuma ni nyina na watumi attach on anase akabi ho akontabuo no mampani se wode ni nyina ebreyen nti jebre na ehwe si jobeka ya abaya bako a ye friend Deborah Saram Adabla ya abaya ede panyi bako ye friend Ernest Kwame Nimako Ernest Kwasini Makon ekogina court ese odo oye side check si papa no woyere no no ne twempna okoye ne service ko wi akire papa no hyehyehye ne bo to ka man ne ade nyina waje ekọ court se okosi papa no na ehun sensem ne ade no ne sede asene no ekọ no abaye itori na wote social media no de atemu adwuma kweti hon mo keka na dwen kire mo saa enti court no akire for contempt mene weka se wakwakoda afiase enano makoma aduona enum 45 days. Inti say no side checker she's in trouble. Baby akodru no. Inti Obebreni se wamre. Yes say ni party no ho ase a. Ba you no me social media. Ubehu ni bia na oham. Oham de bia. De bia. Na oham. De bia na oham. Inti eja no kwache ne crash powers. Yo. Eso asa ade no ate afa so. Yo. Abone so. Onkomra okoba. 45 days. Yo. And na wokwa kodi wo afiase. Hey. So I is convict anu no. I sign a record. Ayo. Na see daily gist the bokrata mu ama ne bo eno no no so beka ya Vincent eko asefua ya wono tabri ne nsem de kodan Supreme Court say mampade gina ya wasi a suspended Chief Justice no woni nyina so enti Supreme Court enkanche mampade so reverse na ma Chief Justice medi no dwuma ko wi akire pano mpanyifo no ma etena so no emumi ensa eche se ne nsem na wodi aba no ensuo nim bibia nim emumi no kire se na ekita wait nti ekwawi echi no akoye 32 dodo no de omobeka na ye adwuma nti no asam no omabato agu omaheda omodi ruling ni nyina baba beto abonten na ye hunu nyina so a omo edidi sa adwuma no the bokata delige sabo ho amane na IGP so na ahyase eye ehwehwemu ye rafanyo maken eni police ni bi asem e ba ya sa wakobo police ni nasum eno mo so de nchimo e ba se police ni na hyase na ne wanwan se police na namo na wotu ye pema opem ne bo ekọ ni benko so e matches na ni so brimu no a ye de ne kọ washroom man kọ huru na ni mansa na ne ho atumi aban no eno de camera an capture ye rafanyo maken e de ono so ne de ene ni chemu abeto abonten the diligence the bokrata aka e ho asem the inquisitor the bokrata e wo manim ha sei na ene ayire suwa nonum sa wo mampani Mahama appointee na wo asset won declare ajapade a wose mo ka mienu me won confirm yensa me wo farms me wo we wuntumi entronton krata so emfa nkokote se wose wo de kọ na gusote ho mampani ama wakosi enne anwumre nonum se wa amfa nkọ a wadwuma bebo mampani so beyi wadi na se je obi okra so a woni hwio ti sa de pan so be den phone nyina ka ho Mpabo na ehwe na ase ni nyina ni aka ho lanka ene entade entome egu bag wo nyina na se ni say we declare oh how we japade say we declare because obi won maybe ye kan woni hwi a wokọ de akọ oni bibi a wokọ de akọ enso assistant na declare wa asset na ese je sansan ye bebo ye be fra se bra na so wabo bra nya niam bi ni ade entu de woni hwe kra ese phone no kyro why o de pe be se half page bi na kyro fakọ na ye hu se we declare na wo chena bi no ankofa asema manti mampani am akosi enne anwume nonum wanfa ma o mampani se obeyi wadi da bokata no aka ho asem e wo ha na abrante bako ena wode enkrata akwa na se ubeka se nche bia na nsenya ena aban apa ne omfre no chip embedded passport passport a enei aben for kwan so wo de chip ahyemu na se dwumadie no ekọ no aban dada no mpanimfo bi raise issues mu ba ko na pemene no eba betwetwe nkomo yi mia menua na se bedwani a ugina ho ma de sha no mo boso me frɛ ho na honorable Nana Asafo Agye or deputy ranking member foreign affairs committee parliament o ahoma ne so honorable Timinka
mete onka pa. Mete onka na ache nana minia no. Say we yimi ama. Me we yimi ama. Una wo fidie kese, o fa mi ana me kasa. Na say enye nkomo nyina so na edi na fidie kese so. Ebi ho ma off fidie kese no so no. Say mete onka nana. Wadaro. Asa bi aboko de. Nyame adum kakanka. Yede nyame ase. Ma yenti ase. Sa anamoya abanye tuo. Ya womo chese chip embedded passport wama pa ho entoma ne edi kan ya de foforo ya de aga na yehunu bi da ya na mon foforo aga na yentu bi da nana me pacho meda wase na mechia watiefo na emise se me de wo be kwachi kakra be September 2013 sorry and International Civil Aviation Organization na ye friend ICAO. Yes. Omo edit to just say e was say certain holistic platform if the platform kesia ubia passport no ye be recognize and ye betimi access it. That was where ye be the chip embedded platform the passports no. Inti abaya no owo so time no. When Timi see who did papa bia, the MPP bar by 2017, and ye bete company be announced ye the share company being sa na so be a 25th century or no and a book press. Some companies meaning any town boom and I forming a special purpose vehicle be a ye chip embedded passports na ye friend biometric travel solutions. The biometric travel solutions in the contract in the mouth. Omna contract ni share omunsa omna omuye bibia into 25th century grand echo subcontractor another Ukrainian company be a friend any company limited omna Ukraine for official printing na omno moye. So these are the companies I know here juma. Now me say me can to just say the passport chip embedded no and sorry preoccupy about and was say a call for ICAO certification. I was saying immigration for G2. I was saying all these processes no, this government cannot do it within 4 months. And yet possible. In fact, passport in the who import emana bagana. In fact, it would take 6 months minimum. Abaye could to obey minister. How many months? So it cannot be the case, or no, and why be. Everything that you see, that you saw, was orchestrated, done, worked on by Nanado Dankwa Kufuadwa, by Emma Shelley, Ayoko Botu, Edano. In fact, 2nd December, you lante chip embedded passport. Obiate ya utie. Me no kase Emma Shelley Ayoko Botu. O tukwanya or the chip embedded passport ni tukwanya. Ekufuadu tukwanya or the chip embedded passport ni tukwanya. Mame Fremo Pari tukwanya or the chip embedded passport ni tukwanya. Some of the ministers say tukwanya or the chip embedded passport ni tukwanya. Nana mpacho meba. To upesa uche say a free policy formulation, contract execution, any logistical delivery, ne adie nyina no, adie abandada no mutu ho anamo ansana mufra baim. That one we will launch 2nd December. After 2nd December, you launch chip embedded passport. Yes. 50,000 chip embedded passport books. 50,000. In fact, you can say any in our system name, Nana. Oh, yeah, Krano, yes, also, yeah. Friend say any company now, omode ebre. Catch on 50,000 a day. In fact, you can see a rolling out, will be overwhelmed. It will my being come. They delivered or they promised to deliver 200,000 more. In fact, 200,000 you do, you know. Now you free a brand. Bisa minister and say, oh, buy wa request and answer wa order for passport na. 250,000 passports now money now. We ordered for everything. Do the minister needs to say NDC bar munu. There, Obaba minister 2 months. Then a 1 year after chip embedded. And then all the account. And then so everything. Our problem was that I didn't know my Aboka Alante program. Now also about 2 months. Yeah. Now also some say your mind is coming. Sankoya relaunch.
Adintia. Omanya abanya osi sikeni ho. Abanya wo boga na fosika ho ban. 2. Esi den na minister timi bien na no kase. Yera Julius Debra and the first Ghanaian na okita chip embedded passport. Look, senior we the wadaroma. Me, I keep on saying say the Ministry of Foreign Affairs are more diplomatic than propaganda. In fact, let's be circumspect with some of the things. Now you can't what the ministers do or what the minister did was to open up the Ghana for a failure. Ye chip embedded na ekufu do no mo lanche ye no. Aye ready into this year ye bia to obia o pe bibia no. O request ya and I will apply on Sabeka. That was it. So what is the real launch about again? What is the real launch about again? And so yeah, me too. The contractor ye de yes adie we nyina enye mo na mo sign. Ultimate for 2 months and approve procurement procedure bia. Ultimate for 2 months and approve contract bia. Immigration for certified delivery. Na minister unyina ho. In fact, national security eji adie tu. Na unyina ho account for eji tu. Na wa ban ni so. So what is this impression being created? Say, NDC buy no mobile chip embedded. Okay, na who feels that way? No, in a way, Sikaseye. Total waste. Apart from Sikaseye, young fan of Previan to Jasen. I bind it, ebiba, ebiba. Into Banner Bedouin Case, and you saw really out. And nothing cat here, yeah, chip embedded and 2 bar member to us. So that be, but oh, yeah. Okay, credit na muhiana. So yeah, credit. As a macacho say, credit in the well-meaning and discerning Ghanaians, umunim amanyukua yes adian. Umunim nipa kwa ye say ye bo abaswa ye be bona baso. Tabi ye di enim say that be. That no create abaso body na no nemre beso. But ye can say abanya wunyi sika. Abaya will say, oh my, what's so? MPP for this kind no, my boy, now what's on ministry? What's on the previous secretary day? Now what's on the idea? Yeah, dada. Who does that? Who does that? All right. My friend says, Central Phone, so when we does another now, Minister, Adi, that no, ye call, yes, yeah, echo program, echo covers, Adi, yeah, report here, then I will answer you. Well, Nana, my man, that was the name from communities here. Why, Nana? That's Papa, I'm ready to know how much one more Busome friend, Honorable Nana Asafu Ejay, Onukurian, Deputy Ranking Member, Foreign Affairs Committee, Parliament, and then Attraction and Komono. Abena CJ and Komono and Eguso. Kojo Oat, or say, studio number, no person contributed to it. And come on, passport on Komono. Passport, Hannah. Another way, once I'm no person. Can I say a jet for adventure? And come on, actually. Or say when it comes to Ghana passport, most Ghanaians have been renewed their passport around Ghana embassies across the globe. So do we need to change our passports again? Okay. Nadia or the Abba. I don't know. Abra. See ye me Dwaso na me wo inquisitor da obokrata nim. Na abrante ba kwa so ye businessman Ghana ni abrante Joseph Badubuaten. Dodo na efero dada Joe. Na ye say what ni petition akoma Ghana Police Service and the Speaker of Parliament ni nyina ne say o chese Dr. Fred Che Asamoah wo ye MP ewo Offenso North panyino etata no ebole ntene wonya na obeku no nti won twen ema no ma na akase yakase bia wankobo amane ono akasa wode ne ehun krata akoma police force wo mo emrem na wo mo eche se wo mo eye asomdwe nantie bi nya pomude nantie bi ewo enkenkan su eye na no eka isa event omo ye ewo Offenso North mansinimu na Mr. Boatin na eye organize sa event no na no and wo mo se back transportation ho nsem ene ade akomadan ene ho amanebo no na wo se no so mo hweka no mo che se oba no na ne car no
ebe block white Toyota Hilux pickup truck bia na Daniel Poku bia omoche se dodo na freno Poku ware wono ena na wochi saka no na yeso wono de saka no esi wono mo empini ne man to me say e man instruction no eso mfa ka ne enkoso na unblock ekwan no nti e de mente me ho ase kakra eba ya na mo so amapanyi no ebo ne ntene etata no a wonya ya wo beku no nti Dr. Fredche asamonfo ni edada bokrata yenim ya wo mo eka ho asem eno so emu amane eno no na CJ wo saka na afa diaka no wa shama me na Dr. Mahmoud Baumia se boko ehia asumdue enya asumdue se beka se nansa asumdue wo se asumdue be ye afebo nti odi adesre atum se memo bia amfanye emfa boko nsensem no enye amanyosem nemum no oman ni nyina enka mum na yetoto niema na fi pepepe yo enye adwuma de custody de bokrata emu amane bodo no ira fenyo market so na HS police officer no o assorte no ordinance ekeka no asa na emo no so eto na mo otuye no na enye so sorry ye no ano eno na de na police fo bebreba wo so hyehyɛ omu nyina court ni ade nyina hye police fo wanye obi ahwe na parliament police ni eno obeduru so no na obebo na sum enti no so ma omoda professionalism adi no omu nyina ye adwuma no pepepe na we no o attack no ena emo no so no etu sa anamo no na sese no se ya wonim se enche ye besi nsu to bre mu ano no na what say say me mu ne we ya ye mu abata say hye da nya gidigidi ano ayedin na eno na work and housing committee wo mra se bedwafie enra omo ebo nto no na wo hena mponsa kakabo na wo di akire as se no mo edi dwuma etoto enema na omabo empenyefo omabo dredge masters abaso say dredging works ay cause so mo yi nso ni mo drains akese de da ha ya ye fa ne se nso to a odono ne nekeka mu nyina Shasie eyi mu nyina no na wo mo emrase bedwafo no ebo mabaso so mo yire wo mo ho nte anya hwekwa bedu so to bu ma ya nso yemfa ya no ntumu bi Owura Ibrahim Mahama adwuma wo ye no sa gates akese no anya adwuma ketwa obadwuma papa ye do mase na monko so aso na monye ne sa at least ye ne se ya na nso no to na ya hwe impact no ne ya hunu se ne over Facebook videos odono na eda ho a ya yi mu no bebi a wo matimu no wo ho na bebi a ho no so edidikadika wo hwa ase ya efidie no na esisi mu a na kufia kuwa openen ha juma na nti do nam na sa for Jesus na ote backbench ho no na say produce ye o kan ya ka fa na onyo na o de bibia na o pezo bata ho toma nana o tita ni pa ho nti ampo o di birthday ka so o pezo ni need CJ na any birthday kwa kunya mi shira o se kwa for special yango pon shira na onye okese onye wakoma so na o ma me ngin shira yi na dum mic no kra kwa ku kasa yango pon onye wakoma so ade nyina amen o ma ahoden ne nkwatenten amen na on fa sika nka ho amen onya no niska so no problem na kan say yango pon amen on shira amen na oma odi obre so mfa so amen ahomache sorry bebrebe no yankopon hwe so no mfa nhyira amen na dia kan dia be kan echi mate ase kwaku me da se na ba o no na ntonyum no kacha abena se obi ade bibisi ne so mfa ma de o dia de nata ne eni mo bebre wa bisi o so obi de bibi brewa o mic de kwa madum no obi de bibi brewa fama no why sasa wa kokra yesa bra bi fa so na zo da bi gene number na mdo number ama no ye ni pa bi wo kra na o send bibi ama wa esan so de fa abna so nti o de bibi beto so se wo enya wo so fa we fa ye like nti ono ne de no yi ama why That's how we do that's it. Oh nana Obeding that be say nana de binim say your can sports ho asem pa mawia no no amebe ko the sports bi wo da bonkata no mana Lizzy ahwenie ya de to yensa na adi oba Lizzy was me wish you happy birthday man na DSP Shaibu esa me wish you happy birthday e man no what is me DSP say me pon a me ba ni akodi tuo zafi
onkwana wo kwa na asesen okay meni abena beba mo fe no kasa na CJ Maria meko na ene adofa woda no edoso mebo ne